Yes, omurebi utu Ankole Media bari gumana tureba bari kutukunda kandi ugundiye muswaga promoter chief historian kandi umwe mu bantu bakusinga yo history wano ndeba of course nono mangwe ryafayo nimba yinde buri kimwe cyono agene program abantu bakimanya hone kino kimanya kikabaho mbe nimba nintebeza history ningashe ryafayo erizo kandi ntandikira program no kugitandika of course nimba yinde kutandikana ba legend mutandikana legendary obakwita Lucky Philp Dube kandi oinazagwa South Africa izina ry'aba South Africa bamwe bakandi bajangu bakuri pronouncing ninga bakuri gamanka Dube ugwakazagu kwa munana rukumugwe nakaganena kandi ije yafa 18 yo ku 10 yo 2027 oguna nabagambira ka Rastafarian kandi ajye mweshonguzi omwe bakutwara umujyafayo omweshongozi wa man utinora musingire kandi nuwe best selling reggae artist aha Africa. In fact abangwe bagira nwakari kubinganyiziki y'abajungu kurugira kimwe mu Africa kurugenjere yawe nayishunguramo no kuyaye natambuze kintu okufa kwa Lucky Dube mu kibanka kandi bakamwita bamutera amasasi abashumaho bakabenzire ryabo bafa kutera amasasi out of nowhere ngubone benda kwibe motoka kandi ya Fire Johannesburg omukaro aka Rosettenville omwazo gwe 2018 ryo ku 10 na 2027 Lucky Philp Dube cyare cyazarwa mu baceta emero transfer ikanda hate bakweta mu paranga mu South Africa no yazari igokwe kandi ebirona nabi bagambire akafanya kana neshatu akahise nyakana neshatu nkamutahiwe MJ Michael Jackson wa ferira nyaka 5 so ogwaka ine nyakana neshatu kandi ine balance nyaka mushanju barega nting mayabwe nkintu bakira kufashwa kandi n'ikintu kibi munonga konka ese ni kweli oba wafota uri noro no bawafa and rest in peace legendary ntugumizamo echaresoro kufana gunshot kandi umukazi wa kana mwita Sobekire ngachobo kandi gwa kamwine kugaruka umugwenda kinana na mwenda 2027 kutanaho na Noria na Michael Jackson wabaye n'umukazi kumarubwire buke ningo kutanaho na ba legend batahiwe nka Bobby Marley ubabirayi nabana bakurenga 10 nabangahi kandi umbakazi mwenda plasi ugwa kaine umucyaro umwe kandi aka njyo mweshongozi buzima umweshongozi wenyine labels akaine nanka lebo ningashe zika company ngo bakujanga Firebase akaine ibakweta Lyco Disc na nendisho bakweta Garo Record Company ale life nkokuna bagambya kazagumu email kandi omu Eastern Travel by then kandi hata ibakweta mu paranga kandi abazirebe bakija bayakana abazirebe bakakana ishena nyina bayangana wowe nkata kazigwe Lucky Dube bakamwita izina Lucky kugira ngo Lucky nchimayiso mugisha kandi abo kugira ngo ngina kagwara munonga yenda zikaruga munonga wowe Lucky Dube yagwara munonga so bakano muconsideringa ko mugisha kubenda nyine ziyagenda akagenda nyingi zabasize kubana zirugamo kandi nko kuwa kubana urugamenda ukabonenda ukagizara nojota ruhangano wa mani so ija yamuconsideringa Lucky kandi we najangu nyine nkuru no yamukurize nakunda nyine nkuru munonga kujanye na kwiyagire gukora urwiro binji yagumana nyine nkuru ogwe in fact nza kubereka aho nebishanaho aho yabase kuba nakurirana nyine nkuru aho Lucky Dube kutana kwe kwa nyuziki kandi Lucky Dube akiri mutaho akana akora nko abantu bagadena kushanga umuntu nakora aho musiri nabonezamo kuyakire yashanga ngo aho umurimo gutakuma kasete gakumara kubasa kuba nabiseho family kandi kuyatangire kuzo mwishomero ya joininga kwaya nabanywani be bija batandika kwaya iba betaze Skyway Band ati yashomeraho yija yabonaho ikiba bintu beta Rastafarian movement anyaka 18 Lucky Dube ya joininga band ya kazi nuwe iba bintu betaze Love Brothers yatandika hari kweshongura zuru pop music iba bintu beta mbakanga nohoro rumugwa South Africa ngwenda kwishwana no gwaho gwito gwa Uganda ogwa mutayi wanje Bright rutajyo gwa Sumano kandi
aho yatandika kugeza mpora kandi akana agira atakura hunko wa security agira ati azomu akana akora nko security abo bayene bagurize motoka abo bakweta Midland kandi yija yasayininga na company bayita T Record Company yabeneyembwa Richard Suruma yija yagumizamu yazo Garo Record Company ejo yija ejo company ya T yakwatagana ne ya Garo Record Company kandi ujukera Dube jona kana abakora kijashomero ari kugeza kweyiya so yija yagumana atandika geshongo na handika nagezaho na ishonga shongura marpa shongoro ruzuru na pop yija yazo mu reggae album ye ya katano Dave Sego ningashi ujira kaba sound engineer abantu ba producer kandi batereza sound waraka Dube yamjati konka muganda wanje abwencho takurugaje music educate nehera kute album ye ya katano atabukubanura bweshongoro bwa reggae kukubano ishongora nka stage turobwe shongoro bwa kwata abantu abwencho takuhinduramo at least try another music geno yija yatandika ejo umwaho gwa kumubera cyane nena yija yashozaho mini album ya Rastas Never Die teragurizaje koko kuma ibintu byo kutandika tiyaguzaje kandi yija yaguzaho copies enkomina comparison na unit sezinde ziyabiri agurize omumbakanga so yija yatandika Upside Regime Band album ejo government yawe ejo mu South Africa ejo Upside yawe ne jangwa biragusumanya abajungu video mwakorece yija ya banning ejo album however cyo tikiramuzibiye kugumizamo kandi yagumizamo nakora reggae yija yahandika ibindi yeshongoro yandika endijo album ibana beta Think About the Children kandi ejo akachozo mwako gwa kumogwenda 95 ejija yakora platinum sales niyo ya establishing Dube nkomwe shongozo wamani omu South Africa kandi ejo ya litana attention omu Uganda mahanga ejo niyo album yo nita Think About the Children ekere album ya kabiri omu reggae lebanyuma ya iri album yo kubanza yibaze ngwa ejo jirugeho ejo tiyabasa kubana ikora naye Dube nibinje binkomejyo kwenda kumanyaho konka today turagambe binji katuzakufa kweye kandi nibagira ngo omwaka oguguna nabagambire 2007 okwikumi 2018 akitwa nakiduba akitwa abashuma abembundu basanga bitaregendi so nibagira ngo babiri bakabakoma babashadru go kufa kandi ndisho bisha bamurekura abo kugira ngo we akayamba koti yaherezo bujurizi ari batahi babo babiri babasa kuba nibamureka Nanga Dube ntumujika bweje shongoro binje munonga kandi hitsezi yakozire for today niza kwamba hiro bice wowe nakinde cyo kwenda kumanya mubasa kuba no handika mu comment section ubuze kandi mwe bare kutwagira banzo nyige notification button mige subscription button kugira ngo ikintu kitambuze hamwe bare no kunda programs zitu nke ya Beazin gamba nogu nezindi nyinji munonga bare kunda Ankole comedy prisoner ejo nayo ni hit ya man munonga Slave Together as one. It's not easy. Teach the world the way it is. I want to know what love is. Ezo nizwe omuhits. Ejo kwenda kumanyara Dube basa kubano handikaho kandi za kubantu bikwereza ishuka nimbanye ne officer veja camera nyine na bright AB kandi ogwe nawo mweshongozi wa mani munonga muhagire murondeho mubare no kuhagira mweshongozi Jack Boemi mubare kuhagira abeshongozi wa Western mubare kuhagira NKORE Media TV. Salute. Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.